Schneiders, Scheren, Scheren. Schneiders, Scheren, Schneiden, scharf. Schneider, scheren, schneiden, scharf. Fischers Fritz fischt frische Fische. Esel essen Nessel nicht, Nesseln essen Esel nicht. Esel essen Nasseln. Esel essen Nesseln nicht, Nesseln Esel. Oh. Esel essen Nesel nicht, Nesseln Esel nicht. Zabavne in poučne ekskurzije. V prvem letniku se odpravimo k sosedom v Celovec. V drugem letniku gremo v Mozartovo mesto, Salzburg. Višji letnik, daljši potep. Odpravimo se na 5-dnevno popotovanje skozi Bavarsko do Nürnberga, Jene, Erfurta, Weimarja, pa vse do Berlina, kjer pa se ogledamo tudi dvorec v Potsdamu. Deutschland, das alles sind wir. Es gibt es nirgendwo anders, nur hier. Das alles ist Deutschland, das sind alles wir. Wir leben und wir sterben hier. Deutsch, 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 Deutsch. Es bilden sich viele, was auf Deutsch. Beremo tudi nemško bralno značko Pfiffikus in tekmujemo na spletu. Udeležujemo se tudi tekmovanj iz nemščine, na katerih smo zelo uspešni. A greva? Ja, pevajo. In kaj še? Ponujamo tudi DSD1 oziroma nemška jezikovna diploma. Sodeč po preteklih rezultatih smo gimnazijci zelo dobri. Ja, zakaj torej nemščina na gimnaziji Jesenice? Pri nas se lahko zelo dobro naučiš nemško. Jesenice so obmejno mesto, Avstrija in Nemčija sta zelo blizu. Naši dijaki hodijo študirati na nemško in tudi na razne študentske izmenjave. Poleg tega kot strokovnjaki uspešno delujejo in raziskujejo doma in v tujini. Jan, ali veš, kaj pomeni 4,3? Ja, seveda. To je povprečna ocena gimnaz maturantov na maturi iz nemščine lansko leto. Ja! Also, komm zu uns! Bis bald! Seveda! Natürlich hat ein Deutscher Wetten das erfunden. Vielen Dank für die schönen Stunden. Wir sind die freundlichsten Kunden auf dieser Welt. Wir sind bescheiden, wir haben Geld. Die allerbesten in jedem Sport. Die Steuern hier sind Weltrekord. Bereisen Sie Deutschland und bleiben Sie hier.